Ia, patalo fatu lau Tofā Maulolo. Nei whaiwai no le aso. E lo whamleanga lei na tua. O le polokalame nei mo le radio Samoa. Ia, e pesilisili e fo'i i sui awai matau vai tatou Faiga Palota o Lomani. Ia, sa nā tau fo'i tilo. A le tapenanga wa fo'i le alo atua i Faiga Palota. E mai se iala, o le fesili fo'i lea i sofi na ngalo. E tu sai fo i ole ana batau mai a tuina mai am tu vai na Faaupufai o se tulanga o te ilo na velo aso mai ina tu vai na tulanga lea ia ai mo fa pe atu sa ofesili i lau tofa o le ale tulanga o i tapenanga mai lau tu malo o e seki pe fale seki o le ale tulanga o i ia faftai ni lo foi mo le avanoa foi wa kafiro ai le mai Maua na waku sa ufakalofa foi le paia le mamatu o Samoa Ua Potopoto ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o papa ia me se foi le nofo atula foi a ko mua ma pule ma upu foi Faaupolo ko finga o Samoa ia o se fakalofa tu le manu le atunu o le fesili ia ua lo foi a mengai di lo mengai o kapenganga ke le kai e mau ki ngoa po le ale me pawar me o lo mato kamwhai ai le mea e o iei le marus e le whaingo fie le paro kalmako e kumaro ia e na wangau o kou sila ia ko korungu ko rua le mai asanga o au ia mawhata ia mawhakarai ia mawala le sau mai marie ia masaina le sau mai o tuana ia o ngana le ko rua le makongu e le whaingo fie ia ai ka mo fai atu ale me o ye marusi o le tulanga le na batau o to wan Faaupufai ma e foi le ese foi le tulanga sa mol mawina le aso le fai le faaalaoloa e ia na tulanga foi e pe ona pesisili le to tele le tulanga e matangofia o le to faatau mo o nga fanau le faatatia ma faataoto o estanga ta ua loa ile i le tūlanga lea ia o onga e lava foi lau sila fia i le tūlanga o le mawhai mātua ma le mawhai o pili ma whaatinonga moa onga whanau au leo whata oto mai la le sapu le tūlanga lea se sama mai se whitanei me lau fia lau tō whai tūlanga le pole ale lau o e tilo iai i le tupe o tuina atu a le whaatūlanga fo i al tō vai na Faaupufai te tala mai i le amatanga lava le mato soala pulenga wan ka upu ngere whaingo fi kere vai ko vai aso mako fetuna ia mafisidi de vai ngor kupe pe na fakia me ai fofua ke mato le i vengale le na vale a e manino are sa no anga kaika le fionga sa fa piko fa pe mai mana avela na fa mafa ma fa mo ka penanga ia onga ia sau ai lora e matulanga tau soifua Maulolo inga ngā laua mako wawa ai ngā mai umawhina ngaro e uena whapea o lea e a uafua e ra o a uafua o lea e whai mea tusa o a fionga uma lai whai mea kau school fund e kau isi school fees ia mai na mako voisa ai niringa e se ala tulanga iai o isi e lua sulka usanga kuata se yo o isi kol se furu o isi o le lima se furu kuata mako sua lau pule kasi foi le mea latu po de vevesi ma faa vatu ia ile a ongo nisi o le whanau lau kire nga whakia ia kokongi o ale lua sulka la po le ailo i ese se whakau o kere foi pe a po ua lima vai a matua le la sa mako fituna ia iloa ile mea le ufina ngalo ia ile mako foi kaikai ia matua ave se famo te wao o le lumana ida lea langa mako karangoilo se whainga makawira ile mera te o le one government grant a shonga ponga e sai kia le nga whakia le vai ngā tupe le nā o na whakupe mea unga mana o i whai a onga ma matua le la mba whai mea o school fees po school fund te whaupopo ia on top of the one government grant le la sa mai loa le whautuau ma kufisiri ai le vaenga le miskau kupe ma pe na whakia ai si ilunga me ne la o whakari ai sauroa e mwhaina ku ilunga la korusu milionga
Wa le sa survaru miliona. E ko ki ki atapo. Ya mātou ia. Lava makoe. A whaperola e leo i o e mai e mistau kupe malako vaenga le e wa ai e kupe pe ka whakia. Ai la raftia pe aku kousu miliona. No winga, e de koe mo mia la whai o ngai meo school fund o tausala so ngā kupe. Ya, lea la wafua kua i le early primary. Kaua i lunga tausanga sulua, por sukoro. Nga iei lo leo le universike, o ila sa tō kilo mako ia, e whawhera le universike. Lea la na whai ai lo le ia inga lea. Tupe la ia le grant lea le kasi le 2 miliona. Mako le fo i le ua, si fo e mātou le amauti tō malo. E le vare kasi miliona le 2 miliona. Wharakolango ala i le tōtele o le tō malo. Ai kusara le tō malo piko e mauralo ala kupe e mau. O le miliona. Ina ia maintain pele mele le miliona. Tōlo ia i mātou le puipuinga lea. I ko kongo kupe ia. Awane i lalo i fōle se 40% o tupe e tō malo. Ia whaonga vanga a wāpiri o ka mekiri universike. Nga ia mautinoa o lea o ngā fua mai lalo kaunonga universike. E wharai a makuku maro kele i o ngā waku whai mai. O le mwhenga me kua results e no ngai kongre piri malea. Ia peila mela le na iai. O le tūlanga whaila lea iai pe asini sila le whainga o le mela lea o le tupe lea ave i kua le pulokeki. Pāua nao le mea ua iai mato. Franka wa o ngas 4%. A uisi vanga o maha e pure ale tu malo. E le isi le ngase si le fio se si i me manui ele tu malo pe ale tu malo. Mela na fa ye lo ina ia mautinoa. O le foi la ua kasi e foi na matou vanga. Le mela le sa ka o le one government grant le OTG la suri ngo o le ka uloa o le free education grant. Le fa ko free education sa o ane me i de la foi fa fo me matua wa e fa foi la wa ke do pero ma ku tu malo ma ko wa ya ma ka riere mo fa ka kuri ka me ke de ko ngia piri ya nga mau le muy o ma ku o la e wa ku si ma ku e ko ko ngi de lu suka la pe ko suka la school fund ai de ko ngia isi ya la fi foi ma me ku por vivesi ale la wa fa do i le mele ye kwa la va ma la ngatisia umai e koe mo miengi school fund e whai. Wa isi ngā me alu whai mai. Ia, ko kau whare ko ngā whare komiki au ngai kupe ia e au. I de koe ingi ngā mea i, de koe mo mia ngā mea pe a whai a maktutula i mat. Ia. E le mea tā ua lewa vai. O tau si ia tau sangal pensioni. La se pina ngalo o rou sui whai pule. Ma le sui faaolioli molo tu malo tu langa lea. Lewa si tia le ono sifuru e li tai ai. Matala i al pensioni. O isi lai whakulanga mai 5 salau e ma singa e pewhia e. Fikus furu tausanga. Ia, fikus furu tausanga. Ia le lei. Ang ka upua le umia o whiwhuri sai le kofā. Mako mga koe li kaya mai le ongo se furu. La marosi le mawhauwhau, marosi le kingo. Mako ai fui tūlanga lea o le matua lea o seifua. Ke li kaya mai. Mo ki ngoa lawa kerenga iai whainganu. O e resi lela vela o whai upu. O e so le siki a kongo kai kai o e kāresia. I le vevela la mōkanga. A whapela o e maro tōrua le ua whamangia melea. Ma wale lua whele masina. O le taimi le ku wako e se leni. E le mwhainga alaku e so onga kaukara wale. O le so kongi wadi kaya. So onga kaukara i whaingori ngu ma. Ai le se me kua iai au upu. Tu so le mela le ma losi. Kua tu sao ala iai. Ai... Mako vai foi la fitu se fulu o nga la sa mako whakarikari kuranga ka kupe o la sitari bai ke ua mako vave ai whare ko kasi ngā menga koe inga whara uloa le matou mandau vatau sa whakarikari po le asikari merkara kupe mea umange ma ke whai ke orengia le tunu mako whapea lea fitu se fulu kausanga el ke mi ngā ua kere ngā apo foi mai o le tino fare lava le malosi ke le foi ngofo fale ma le ia peila o le ale ke le se o ngā ke ro kupere ala ia wa fai atu le malosi ia makauria foi da o ka koula ia ale ara mako whakarasua e ke le aku le life expectancy o le
o le kamaitai lo le kupawari lo winga e fai ange e kere kamaitai au dia fiku suka usanga au nei tatou mako kilo lo le foi no mela ele tusinga ingoa karuai e tusa male se furu lua te si mare fiku pasenge o le fai tau ngā o fai o ka ngaka e ono se furu ngai lunga kausanga tusa lai fika iai avela ni lima se laure e tusa po se mea o le kusa e lufuru ono afe ka ngaka ia ele ex-group ngā reongo suru ngai lunga ma koe kilo la ia pesia tau ia ka ngaka e soi fuad fiku suka usanga sore e ke roe pa u ma sulua ke sima fiku pasenge pa u ngale lima ke sima reongo pasenge ro winga ma suma kasi afe au fapea a faila fako a vele lima se laure i le fiku se fulu e ke kala ngoa e rei lalo ifo i le se fulu fa afe ka ngaka e avaku wa e se laulangi wo ye e mo ki wa ke le kupawari e wa sira nga umia e aso so i fore kupa ka mai kai e tu sa foi fa ma ngara ia o tu fa pe le ka a faila po se fulu fa afe le ma se lau ka ngaka e mari di le vale ono su tau sanga ma fiku su ka sanga maku tom fai lore i se fainga taro sia nga fakir kula ka kupe le langa sau maka ria la fa pela pension e ku akulo ko sfuru tau sanga e le lalo i forse lau di masu wongo milion mar ku perwai ya maku fakari pona se kari mela kimia malakto vai o au fai mai nga fakir kula ngale kar ku pela wa kula ngale le ya ya maku ar welo ide awai saya semana tu fa pe ka ku ia fiku sfuru tau sanga wa fai sima mafa kuranga ka kupe au mako mafau mako ia mako mo kere ngai o suru no ka sanga kuranga la le fainga no e ka resia ke mi konga le wa di kai mai ai mo de ko Maua sa regular income sa kupe ar kai mi nga o e sa fai upore no konga le ka resia o fe ku ia ai mo no maros ai ele lei ale be foi le le masengi kako ele lei ale talk and walk the talk ala ko ki fa ku fa pe ai dise me ku ia o le mela mo a makalonga vai talk ia pio me o manga sakir kilo mako so fo nga fa Samoa le mako ilo ai de ai la kako o ai se kadia la por aska ni mai a miska ku pe malakto vang ai so fa mai ia nga fki pe ai mai sala mako va vai a fe fa kari se yo fiku furu kausanga se furu fa fe ele audia e mari di ure va e tu sai male le tu sinai mo karo e at least 14,500 la kola le ai wo se me ai ia pio me nga sa mako kilo yai ai malo la ia malo Maulolo le tulanga foi le masalo o ele sui fai pule pito isili ona tele ia la unga tsono parliament ma fa nga mai numera foi numera reporti a fa mau ngal tatou mano ile ba o tamau ainga e mai se o income mau ai tangata ile ba le lima vai ia male tangata lima malos o leo la telengan foi na tso ana batau o la so fa mana mai no le tu fesi ku kuari o sini e sao o mato wa ia la ngava kaua mako ia ona i garo sisi man ko ka uma ai tau di fala mato tulanga o soswani inga ia sau dunga le lima vai o ngai kelere se senga i lo wata tununga le bele Samoa e fai asi ke leo le va o la ulima vai o tamau ai ngai mo la ulima vai ma la ulima marosi ia ele ku sai malanga no nga mea se pe tu la gala le o ga makau mai le fa penga wa pela o onga e o le ngone beske e nga fakir ga ka marosi matua marosi o nga avera ku fanga o ko kongela ko piti la ulima vai ia muka mai nga le la ko fai ro sfur pasegele ina ia
Yo ye fa na ula lima marugosi o fa im fa nga ula lima vai ina ia hiu le lei maua failonga maua ngaruanga ia masoswangi ala ko ia langa o me mo ia ke le ar cap ia o le cap le o wa pe falling a mai ko fa fe cap le ai o le telefo yo tai o le alanga le alanga ina i o foi men fe so isi vai nga fa mai la ko ia si fa kasir ka ka lima vai ma ia au tanga tali ma vai fa so ai le manino mai ale cap le la le o ta o tono le cap se fa manino mai le cap le fa disi lo ko no fiti lilo e yaile sai yaile suenga le review sa fai le lua fe lua se fulu le malo sa tau sa iri ai la po fa pe fea le faatino no mea ia ka o sustainable whainga le development goals whaile le ia le UN or kai miranga la ia uma ia kai o paki e ko le maro e kasi la ia tura epa ia papa stui ia la ia la uri la MCMA ia ila le vaenga ma kwa mangingo ma le poki nga ka o le Samoa second voluntary national review. Already poki la ga mo kwa mangingo mari si mela highlight ma ye e fa pea e ke le cap de va de lima malosi ma de lima vai. O le mera sa u e foi no bela la sa u o lo fa pea mai. O le ke le o le income inequality o le income o le top 10% a Samoa e sidi aku I lo tupe mau po le income a le bottom 30%. Vai kanga ida ia. Kuso kokongi po kupe maua a se fulpa sengera e piko runga. E sidi aku I lo kupe maua tu faatasi. A ko fulpa sengera e piko ila. Vai kanga ida ia. Iyo e kulanga la kakoanga nu. E le ai kakoanga nu. E ka bufai ia. Ka ufai ki le vale. A wale me foi na lai sau ai peia o le whangare development ko longa se fulu. Na e sau le mea whapenga, ia whai ki mea kau inequality so se mea, ia ke le o le income inequality le sau i. Lea lai kau whai koi whainga ia, mo a onga ma mea uma, ina ia kau whai a sisi mai lunga ia tupe maula o lima vai, a le a onga ma whanau ia, e te ro, so the long term solution na ngā. Le lai le kom whainga le whai a kuai, ina ia kau whai ki le wha. Ana mea rai maa kai ele mea. O le lau kau whai kai, ma le wahanga le ko koru I paki ngai e koru. Le e whamasino mai na Samoa po whea mea wa ngai ia. Le ngai ia po kau whai e kuku me kongu le kēp le whalai kiki ia. Po lai wā ia. Le pa wala na aru te whapri a mātou pēla whakainga me tau wā onga. Le waru wakwa e whai fua kau ringu le ske, a mga mako makauinga. E ora ringu le ske. Ia a makalonga le mwhainga o le ngafakia le mātuanga kongi piri wa kai rua hafe mo kupe kauka. Le lau le whainga lea. Au mai leo kongu ia lea. Ia le poro keki la lea. Kupe la lea. Le wasi I le vāo le tasi milionga I le 2 milionga. Le ngaka foi la idea. Le fola vai le manifesto. O kulanga I ka wala ngadwe. Le lako e foi me ingar whakaanga me wharidei I le LTA. Wai tasi le vai ngā kupe sake le ngaru wai kupe poro keki le milionga. Le lau koe sei mai kongu I le LTA. Lono winga, o ke rea la kupe lau avanoa, avanga mo mea ia, ai mese ala mea kita wao. Malo. Lewa e ta ua tonu ale tu o le whaila te anga te leswisi, le anga nuu. Le ale mea le anga nuu le whaingi le kia plalia. Awa lewa e ta ua. Le anga nuu, tatou anga nuu le a Samoa. Se wha manino mai. Ma le iau ngāo le anga nuu le a ila kou anga wakau man tamau ai. E sao, e mangkua fo iau mea na e lua lai sau mai kon whaafai. Mea umau whai unga whai ar malo, ma lai ma manu mea umai tu sa matu maanga whakero siano. Matu maanga whale anga nuu. O le anga nuu. O ke rei ur whai iau le anga nuu makako kupe maua. E ere di poki lea uanga le te au kongu le kuaka le ngai ai. E sau ai, o le torusu tonu pasene o kupe maua mai fafo, mo remittance, o tupe wha momori mai kangaka nei fafo. Ia o ngā piko ai lea o tourism, e lua su pasengi. E upu mongi a lilo le wha fonga Samoa.
e alanga kere kupe wha mo mori mai, o no le malusi o le bond le nganu e ainga poto. Wan kei Mirkovic. Nga makua maua lunga, e sia kupe wha mo mori mai fafu. A hau whai maua vanoa, wa vai koa kere haka mai fafu o mai whai makai. O reunion ainga. Yeah, let's go back to your roots. Your upara fa New Zealand. Ko vai foi lá le alu mo me party fest ma me lai fa New Zealand ma me pena. Kurang ora nganu. Kusala ale leida nganu. Oye oi fafo. Kere foi le manatu mai ya sa. Ko me le lo fa nga yo ai nga dai fa mu mai. E make lo ma fa vai la nganu. Vai roka ko pe Maua mai fafo. Ya nga fa ko vai foi ai le makto. Fa kau ma me fa de karia ku foi. Le mako me ngarai foi nga kurko ko o palauti. Tasi na me lena mai tawina. Ya le lei. Ina ua mako kara ngoa kai au ga mo kile yo aku. Ya na sau no mai ala yo ka mai kai de. Ya le kai ya Tofā. Ya la fo aku ya ko. Faaupufai ya se fai se. Po ai fai ma fonga fo. Ya amako ma fa fauda. O re mai makuna nganu le vafe loa ka ko wa go po le ama le e fai de vafe fa alo loa ya nala le nga mako madi de u mai do ya la folo le kupu ko mo le me la kupu tu mo ka puai mako ye ku mo ai la fo ya pu le ono fai ma fonga le vai nga fa fai o ye foi la mam na manga le wa vingi finga fa vai ma to no kai fa na mako wo foi la fai mako fa la lo mani maka u oi i sala fai ka puai lo pu le ono ai la fo ma ya mako ye sui ka wa tu mo fai ma fonga o le mako va nga fa fai ma nei le tule wai e langa ia fa de po e se fia foi ele se fia ko ele fi ko la lo le sis io e ua o le mea re ngai fa pena ia ua re si ai e tu lo fe upe ko ia kia ia langa fia la unga wa de leile la fora e maua ia se a mea fa pena ia ai o le bela ia ele ua ngalo ia kia u sa ia ile vai tau so kwa kai sa idia mai la vai wako sa panemen ina ua uma le perke mio pura e fia na maria fa kau sa fai panemen sa ini se fa fai el malo o le whakau ngā whai, o le whakau kau kūrei. Mai launga oe langa ia, mai disile ai launga oe. E se, le mana ia, alau kia aunga konisio sango. Le mea sa iai, le vā, whakau fo iale, le mo le vā fi whaaloloa. Le vulau kau mwhai mako, koe whaolaola le nganu. Ia iloa, le vā fi whaaloloa. E walau whai atu, e iai le spikanga o le nganu. Makako kupe Maua mai whafu. E mwhenga utau sa idia mai a wanga na irisi pepa nganga ukauangi ai i tawhisiringi ai mo mea i o whono i a malo i a Pasifika Sirilai Development Partners pe se ai vai aku i Afiki o le kiki o lako kupe remittance mai whafo kei Mirko ike a mea Samoa o kalmau he kani whai ai o langanu o kako watu risi e mai fafo tatou tangata. Ia, iyo, kako kangaka. Ma o kupe foi lai wha momori mai. Ia, o kako kangaka. Ia raku mala RSE. Ia, mare pamare e skadi. Ia, kau fai sau uma. Kau ki o ese lo mananganu ele alofa mo le wafa ai ka pokpoko. O ia inga. Sa menga i lo maku e whafo sori. Se ki o ang safo i oki nge, i oki kai au. Ko iki uma ka kau fio. Alai, e ko munga e la fo mai ia. Ang kai o ranganu. Malo la. Ya, mala ofisili muli ali Maulolo. O la le sa o ngor ko wa nga Faaupufai. Ya, wow, according to Papa's tui. Ona mai ko inga. Wana ino para po le supo, po le sapasu. Po le sapasu ia. Ya. Ala so wa fina ngalo ye tulanga. Ya. Ese au, se go waka ka po. Ia. O fa pe. Se fa fe kai lava, io makore maue fa le maue makau. I lau la makau, o ke fa fe kai a Papa's tui. Onga, o la fso songi promote ia makau. I le tu la. Makau ria foi ka ko dilo. E oro inga ko kele ngisi se fongo ba kula ale lava be ai. Fa me ya, se me sapa su ia lava ia. Wa ai uma ka me ke ka lau maku kua O le rafa pe makau yo sapa su fa sapa su. Kusa ya te au. O lau ta tino e Papa's tui. O le maku manifesto ma me ia fa pe o sapa su. E
ai uma mai arfanga o ki le pepe kau e lau makua tu sa o lau langa ki le mape i a maro koro pulo i astui tu sa lau anga promoting o admit astui anga ia mea le makwhai a kuai se pe au sa pasui whao ngā uma mai ai pepe mara kau e lau makua ring o loa wa ver me mar sa pasui e ke siu kau se mit a ke la lia dia ale me kaua paungar kau mafa e whaingo whenga kofsia uma ia tu sa la ila ula fa winga a kongo por winga lo loko nga la o mai e tula e pa fa pe mai e mo ia por e alu war mako koula mare pe renga ia por pe alu wa buka au va ia ku de mere sa wa fie me malako e ona fa sa pasui e sa wa mai la kau do la makua so e ne ia ka u fie o ka masingi winga papa stuia nga bo meu fado ki finga me fa pena ia wa we se me ko inga se si o te fie ia ia malo o sau sana muli ko yo fa fonga tata o tunu ndau sa linga ia mata in sabini ase si me o lo e fia tarai mai wa Samoa mai moma ni fa tai e pa wa me fa le ia pe no fa ku ta penanga wai e foi kai mia e foi la u fala u lo matou tu malo ia ese foi meu que anga ia tu sama mea kala fe ngai mal maku ku malo ai pauale ia karsia ia manuer fai nga fifilinga le tu no e pauale mea le tau ka ke kakalo kai ai ia ese suwinga ora ngana me sei lungo penga te fai lang ora mere vivesia o le fai fuore si me alesi a ur fai ki o inga fua peda siri mai pola sa vai ia ese la ia ka wai a la uri malato fa la wi lo me lato ke e manatu lato e manui ai Samoa fa penga fuore sa pipi la foi me lato me manga ko manui ai lato e le fai ngore cash ma me ia ave ia ese foi mato va ia mato ke vai il long term solution o le lima vai ia paualar mea e manga ir ka alo mama e ori e fa le anga fuori si lesi e fa pe foi la fengi kala de si pela o kala a papa stude fa mai ia mo meu suanga fa pe nga fa por kiki ia ai lesi me al fa le blave se o sapota sa le ka o kere me e de le ia mo meu fai tio argangana war mere ka fai ko vai foi le pine fa ma le mere wo nga ia ko e ma ko o le nganu ko ke fiu e fai me kala ia mako le se tati langa kasi le ngā mea na soala o pule le bato no kei fai a fai pela mo mato mana nao e ave le anganu a maka Yerusalem bangaruan maka ia mako kai fiu upe ma sosia ma le aire kati e po fai penga fui mako a fai pela o iei sesi o fua mako a fai mai au interview o lo vai ia te le kari e kuia anga le on sa kasinga winga o nganu se on sa e longo fia mo e lo famoni da inga le kalesia o fa tio on sa o la uga upu talo kwa ai fa ke foi fa peu o mo lo fa ko se upu la tunu ai pe na karusia fide mo ya velne ya vano e mo le kwelo fa anga ya papa stui ya ma se amato vaenga foi sa mafuta ia fa pe foi de sunga ia la uri foi ia fo fa ia ale malako ma foi ia ma wona marosi mo foi avano mo ke fero ia ma ko ia la ia ia le ola ka kalo da ai fa kai mo avano kai foi Samoa se ʻaupufai ton foi mai Maulolo so vai soi fu